Sisil yang punya Taiwan nih gue ya. Bos bandara. Papa Diki yang ada di Korea. Ada bos Malaysia juga. Ada bapak yang harus kan. Yang punya Polsek Dana. Yang punya Koramil juga. Angga, bos Zawir. Gula gembleng pasti go sampean. Bokong sih bokong. Bokong gede Mampu deh. ya kanggo sampean. Tanpa deh baik tidak benar. Segalane ya kanggo sampean. Tapi lamun wis resmi kawinan. Yang joget korban tuh di Singkor sebelah Menekor. Ridil Salon. Yang punya Ridil Salon lagi. Ridil Salon. Aja kere damak dumuk dingin. Sebab kula durung dadi murid. Loli kono. Yen demenan Ridil Salon tangane srakatan. Kula wedi diranci setan. Yang punya Ridil Salon. Yang punya Ridil Salon lagi. Ibu Sisil. Yang punya Ridil Salon pengantin Dok Vivi, Bapak Darsono. Ridil Salon lagi. Ridil Salon lagi. Ridil Salon. Sini baca buka. Lamun sampean pengen resmi duweni aja kesuwen kang kula dinikahi. Sing duwe ranca bugang Bos perlu. Bojana yang punya wilayah, yang punya dapil tiga. Kula kan ngebet pengen jaket kawinan bojana. Turune angel dikeloni sampean. Wong Mekarsari aja kere damat dumuk dingin. Apa sih kok? Sebab kula durung dadi muhrim. Yen demenan Ridil Salon tangane srakatan. Kula wedi Bukan konona. kononan apa kononnya? Kasihkan setan, kasihkan setan. Ridil Salon lagi. Yang punya Ridil Salon Ibu Hasana, Bapak Darsono. Kanggo wong Mekarsari. Sisil. Lamun sampean pengen resmi duweni aja kesuwen kang kula dinikahi. Wong ranca bugang. Wong ranca bugang mami. Wong ranca bugang. Wong ranca bugang. Ridil Salon. Kula kan ngebet pengen jadi kawinan. Turune angel dikeloni sampean. Bocawir Mbak bidi bos. aja kere damak dumuk dingin. Sebab kula durung dadi muhrim Bocawir. Yen demenan Ridil Salon tangane srakatan lagi. Kula wedi diranci setan. Yang lagi live streaming Ibu Sisil yang punya Taiwan. buat papanya dikit, buat Akmakut juga. Yang punya ranca buga aja kere damat dumuk dingin. Nah, apa sih dok? Sebab kula durung dadi muhrim. Yen demenan Ridil Salon tangane
di Bukan mengkonon. oh iya. Bakal mari ku tangannya ku munjuk. Oh konon. Oh, hey, hey.